Hrvatska nakon pobjede u ratu, suprotno očekivanjima njenih stanovnika, nije postala prosperitetna država ugodna za život. Hrvatska politika je od 90. do 95. protjerala većinu svog srpskog stanovništva, no zadnjih godinu dvije iz Hrvatske odlaze i Hrvati, trbuhom za kruhom. U Hrvatskoj, dakle, teško žive Hrvati, a kako je Srbima? Naročito u zabačenim selima Like, Banije, Korduna, Dalmacije. O njima se i ne govori. Zato je današnji prilog iz emisije Nedeljom u 2 Hrvatske televizije svjetlo na kraju tunela. Pogledajmo potresnu reportažu kolegice Maje Sever. Mićo Jelić se zbog zmija u krevetu preselio u štalu. Milana Radića u dvorištu napadaju vukovi. Ljuba Obradović živi bez struje. U ovom je kraju prije rata živjelo više od 23.000 ljudi. Danas Glina i okolna sela naberu jedva nešto više od 9.000. Povratka ovdje zapravo nema. Treba im osigurati posao mlađim ljudima. I tako da mlađi ljudi se ne vraćaju. Vraćaju se starci. Ja mislim da se oni vraćaju ovdje zato da umru na svojoj zemlji i ništa drugo. A umiru u bijedi i siromaštvu. Ovo je kuća u kojoj je živio Mićo Jelić. Onda su vozdao iz podruma gdje nije betonirano, izlazle zmije i onda su meni bile 3 u krevetu. Daj Bože, i opet zmija. Morao se preseliti u štalu i sada kaže štedi kako bi je uredio. Mićo Jelić imao je moždani udar. Danas uspijeva preživjeti od 800 kuna socijalne pomoći. Da, uspijem. Još malo i uštedim. Udrobim, kupim šećera, pa onda nadrobim vode, ulijem vode, slatke i to pojem. Da bi uštedio, da moram, evo sad sam i opet uštedio, da delam terasu, jer kad piri, na zimu bude pirilo snijeg, bacat će ga u kuću. Kad padne snijeg, do Ljube Obradović gotovo je nemoguće doći. Ljepilom je pokrpala peć, pa ne smije paliti jaku vatru. Ima 87 godina, 500 kuna invalidnine od pokojnog supruga i nikad u životu nije imala struju. Ja ne merem napustiti moje, nekako ide, nautila se na to. Nisam nautila na gradu, nisam nautila nek nautila raditi tu. Imala sam ja dosati volove i krave i krmke i živat i sve sam ja imala i radila poljoprivredu. Ništa žela nisam, sad nema. Pa eto donesu ovako na nešto i kupim i tako. Imam to zerbaščice tamo. Kad treba. Ni struja ni neimaština ne zabrinjavaju danas Ljubu. Sve što od nas traži jest pomoć da se riješi puhova. Glođe suda. To nije ništa, neki puh. Metla sam dvoraca, lijepilo. Imam one kartice kao ništa. Noći studa, brda, ja polako ustanem. Toga da se riješim, me sini da bo ozdravljala. Ma to sam ja metla da makarona skova. Milan Radić ima opasnijeg neprijatelja. Pa jedan put sam napada vuk ođe u dvorištu. Uveče sam izaša van iz kuće i vuk preda me. I 10 puta skaka na mene dok ga nisam odgurnuo. Jer kad mi je vuk stalno vata lijevu stranu žile. Kada ga je Vlado Jurišić pokušao povezati s institucijama koje bi mogle pomoći, inspektor iz ministarstva je poručio da kada vukovi dođu blizu kuće, neka on brzo pošalje e-mail. U nekoliko sela nema više ni jednog stanovnika. Obitelj s 3 male djece ovdje je pravo čudo. Njima je pravo čudo preživjeti do 1. u mjesecu. Dosta je teško, velike su režije, a što se tiče stoke ne možemo prodati nikom ništa. I tako da dok isplaćamo režije nam šta ostane. Unuci Milica, Ranko i Zoran odrastaju kao u stara vremena.
Snaha se ne želi na ovakav život. More biti ljepši, ima ljudi koji možda i bolje žive, ali ja sam zadovoljna s ovim. Važno da mi je ovo zdravo i da su oni dobro i da imaju ono što im ja ne mogu im baš pružiti sve, ali važno da su oni sretni. Ja sam mirna. Vlado nam objašnjava da u selima oko Gline povratnici teško ostvaruju svoja prava. Jednom su rekli da mirovinu zatraži kod Slobe. Mnogima primanja ne prelaze 1000 kuna. Nema posla više ni za Hrvate. I sada postaje sve teže i teže. Kao da netko čeka da ti ljudi umru. I vjerujem da će jednog dana ovdje samo živjeti veprovi, jeleni, srne i tako dalje. Ljubi smo obećali nabaviti klopku za puhove, Mići nešto hrane da uštedi za beton za štalu, a oni nas ispraćaju osmijehom i breskvama. Drvni, možda ima još neka, pa joj, da ste bili došli, mogli ste odčerep na vreć. I ovo je dobra, koja god njila, ima ne valja. Hvala, baka Ljuba, hvala. Boga, hvala vam kad ste vi došli k meni. Ukoliko želite da pomognete ovim nesretnim ljudima sa područja Banije, javite se na Facebook Maje Sever.